Iranema Caldeia Morisfão, nebe localiza e suku Comoro, posto administrativo Dom Aleixo, município dele. Total família nebe makele aldeia Irane, rihung idarese. Baru Irane rasik, no dar pa aerofong, no foi how existe a tina rihung rua, sanulo resentolo. Ida usi família nebe hele bairro Irane maka família Marcos dos Santos. Família Marcos dos Santos hele bairro Irane e a tina rua pakoto. Lorong Marcos ni serviço maka pinherarai henek e hamota Comoro onde sustenta minha família. Além do rendimento ni beni usa bem necessidade uma larang, nós consegue hari uma kiki derai pedaço ni beni rasi ke onde haloteto. Marcos cabe Maria de Fátima Colo e a tina rihun rua Sanolores em Lima. Sirana em rua e wang na tolo. Zelana dos Santos Fátima o primeiro tinancia. Zelana ni alin em rua mak Liviana dos Santos José de Brito dos Santos Asa. Liviana tinanghat enquanto ni alin José foi incompleta tinan rua e a lorong nem fulang março liba. Banhira foi nga hu formo makain, Marcos sonia família ela mutu koninia cabem ni tiuki. Durante tempo nemak, Marcos ahu ke halo tetu krai, wo di halo sirani umarase. Fatine la sekolah, hansa Fatin mamu kita makan sama ibe ke. Hau uza kolega atau familia, si vizino ni maksame ke Fatin ni. Ke tehotu mustumane sedok ke ituan sedok konsei halo. Depois ia tempo neva pas 2017 amda mas hansa atu be família si balik mo kontak tu amda at saba casamento. Casamento tu tunun te mai mak foi dulu continua ke 2019 ni mo foi haluma. Halo te uma ida nemos sedokela. Sila pating ho be ke kona tiuniku. Kuma hana sita familia bo ona kan hana sita keluarga bo ona yang jelasnya be nene anta dek ite imo Fatin toma kona entau kuma sam hamen hele ban tium nikum dan am sawan bahilon am Fatin ne be ami halone toma kona maksila dundiak bamo sansa pas ba am ne ba atau be hele mesa umane nu kurang nene be kan halo umane det 8 kali 7 kali kuat kontar be lolos tu kuat tolo mai kuat tolo mesa uja kuat wadet kontas halma hitan dua kali. Bea tu hemo no Haris, Marcos tem que curo no hulang, usi fating nebe do quase quilômetro rua usi niuma. No Nemo Sahang, material construção, no saída det mak Marcos sone família precisa lori baniuma. Mas que família nekik, la mori so material barak, simples, Marcos ateten será sempre mori sok solo. Mai be, udam bot lorong tolu nebe culmina ia domingo lorong hat fulang abril, odi hamusu inundação bot no erosão muda buat tutu ba Marcos. Jadi kalang dene kan hakun tobe Belanda. Dari Musketir ko tobe Belanda. Bersama matang latah kaida hau be nene. Siunang hiu ne halai saiba. Bak bulu hau buang sambut konseg hade be. Kasai te be Musketir ne au ka anti hotu. Antau konseg mati bia na indobane ne kaben, na indobane halai faltu mai be halesione Fatin. Antau hau memantene kotuk, kome salai husi kotuk kusi hau usam ne kuatu ne mo munu itu hobe. Mai takate kala be diding ne kata kau lah tene kata Fatin atu mono be de suli mai usai lorong ida monda dak ne be ne han sabe ko aja husi umane sahabane kal si kita 20 meter ka desa sini tu mai mas suli han sala dum be ne ida be suli ki kuang hela be bot ne mo tane antau takate be dalang ne hotu
Como sa ses bosok badapo nini yang ne mak poin tahu tu dali ida au filo oi mai uma tetuk tiana entah konse hak soi tun mai sukar hum ida dada be sioke dada ko intu mai ne konse ge be hanu am feto bot ne langsung akila hau dala ho den apa lalai sa saya mateona entah konse ge hak soi tun ba sukar hum ne hau hudi hau lima ne surai kuma sa fato ka semo tunom kon hau ni ne nakles matalo sinti kata hau hawat kanek hau selamat ka hau na feto bot ne te hotu saat bala let be leteng ne mama ka hau na fala feto kedua nak kira fali mo fatin be ia be baranda ne me sawai tak to ne konse be kakko ko ibundut bokan me bakila hau aman hau dal tolo dan apa lalai be ajuda hau mateona hau hak niak tu maka susu ton masuk sai kane ko tu konse hau selamat kam be hau no fet na ngone lo te saba mau da leteng bijinu leteng ne ba be maka tun mai be buka tu be nia inang ho ida kikuang ne mesinda ne liang lai hetana ho ida fal bijin na inda ne mos konta belian amla ten latin hane be jadi amne tol halai nam kai do tumba kai family kai konse kal futi dun mati ising ne me sira kuaten kata kau dan kata ke han feli ko ce futiana. Marcos nunca espera katak, e lorong ne beni completa idade tolonon loresencia, ni lakong emanen rua husia masira ne beni hadomi e moris, em vez de celebra ne aniversário hamutu kosira e solok ne laran. Marcos ne kabeng honi uang na intolo belori hamutu ko vizinho na inhat, inclui inang ida ising rua hela ne behalai basira ne uma o de salvaan, e de tempo la tora sida. Iha madrugada banheira tragédia ne moço, Marcos ne vizinho e dare saída maca acontece. Atau tene kronologia acontecimento e momento neba, tuir mai hau cidadalia, hosasin ki Florindo nebe makatene, tuir acontecimento e momento neba. Loron dia tio Florindo bele conta ituang tio se lembra kala si hanoin kala. A kronologia acontecimento e momento neba. Acontece padrine. Rai heletem bena hasa naksu halai mai kolikona senior Marcus ni patin ne konse honi fen hoan masalah hut potiba mota to senior Marcus mas agora benia la simularan nia mas agora nia fen hoan mai helu malaran depois nia ke be halan salai tu mai ne sira rai sira naksu mai ke be mai to nia ke hene atau sai be ne ba hapodak leten mai agora nia mo sansa salbanian yang halai ses basuri depois hare palmai umalaran kale hoto bang pare masalaran depois ni hare palmai ni wana in rua ide hene hota hobela men tatan hansa ho be bisinu na hire ne basuri ida ta mai bongar ni mai hotu ida ta peta hote tan de na ro poti hene na ina poti ne entul ne hansa be ida bisnis ida sori ni nia sino Marcus ni na in rua ne ida poti ne ida feto pertama poti ne ida kedua poti itu ne at bukti seremos tama mota mas bot depois kami at hakur basuri mas dia konse kami balu buka dalan tun kosin bane ba to ekrek maka hetel mate ne ekrek balu siapa lo silete mo ba sori mo tumba be kami hetel mate ne vamos hansa poti mate sini tu Atau untuk tio serap kodak ini oras tu kira mak tu hato balu nak batu kulina tukar ko masarana ya rena raman Antong ni tio ser ko mesa buka tuiro ya am buka turi mas nasa buat dia hansa natres ne falan kula nebe behram buku tiri bamas raine na roman te mas haina kuntan ami konsega tu hetan he patine la hetan konsega bam hetan dunia krai te tukni ba odi poti matesi nya krai Nanti hetang mati antong paling ti Marcus nanya uang mana ikung na to agora ta sin ne to agora la hetan na ini mau poti hansa posi be isrite bumnar ni entrega ba hen ba lori matesi na ni ba hen ba sino Marcus nya mak fotinya fekon hakoi ni wan mana to agora sira kata Quando há assistência, portanto, o Ministério de Solidariedade, portanto, possimos anai ulumbalum, portanto, to anai fatin vítimas siraninia, nós husi organização sira, nessa, portanto, NGO sira, nebe tomai, portanto, for apoio, portanto, hahan sira,
to apoio. Portanto, lorong new lorong da rua sira mai, portanto, for betruma nessa a força, portanto, família sira nebe da vítima ela. Inundação nebe acontece em Timor-Leste no Ilha Timor em geral, né? Causa o fenômeno meteorológico na oscilação mar em Julian, no mostro ciclone tropical Serosa, a velocidade anin quilômetro nem nulo recentolo, to nem nulo recensia por hora, nebe localiza sudoeste Kupang, o distância quilômetro atos ruas e nulo recenhito o Sidili. Nacionalmente, catástrofe ne afeta ema quase rihuntolo nulo. Husi município de Lidet, população rihung ruanulo racing 5 racing mak afetado, no Husi Sirane, rihung nem racing mak tem que evacuar fatem evacuação quase tolo nulo. To semana da tolo fulang abril nian, dados provisório haturu katak, vítima nebe lakon vida hamutuk hat nulo racing ida. Husi localização sira yanebe malakon vida, Marcos Niuma resista número asliu. Entre sira, na intolo no loresin rua ni isi mate hetang wana no halot, enquanto na insia seluk tu agora se da consegue hetang, inclui Marcos Niuang Mane. Vítima irakne na insa no loresin 5 usi município dili, no na rua no loresin neng usi município sira seluk. Infraestruturamente, uma rihung hat atos 5 racing, estrada hat no loresin no ponte rua no luliu mak hetang estraga. Fatin de acolhimento agora relativo ni 28 fatin de. Portanto, ne ida balo ne bema kita antes ni sira hela ia ZP, balo ia João Paulo, antes ne balo mos refugiado ia Cruz Vermelha, ita realoca sira ba fala escola sira, porque depois de sira refugia ne ba semana rua começa equipamento sira condição lá na saída, depois kita mos tama hela situação ida que calamidade ba mora sira né, então isto é mas sira né ansa Dom Bosco emas fazer para dia kliu muda teba fatin ida kita auto fokus bania de tanto escola me correndo ao Ministério da Saúde para escola neve mak la usa ita bele usa falan facilidade para sira ba maybe dene ia na ba ia refugiado sene larang mana balo neve que uma estragos maybe sira bele fila mas balo estrago total hami agora discute ona o nível executivo governo para atuar eto medidas sira curto prazo né saída mak bele hal para sira bele ia uma ela fatin sira bele ela meeting refugiado ne fatin agora badados na saída família afetados, a mim halo levantamento mana, levantamento e território larantoma, kita halo levantamento e até torsei dados recapitulação de torsei que a mim consegue recapitular né dados de ikusliu moço infográfico relatório oficial governo niane, ita por volta KK mutu família mutu 28.774. O Sidane Roto ita belatete hau belatete entre municípios cidadados se lembra que me recolhe mana dili baraclio entre 28 e dili por volta de 25.000 famílias afetadas. Estragos nebe inundação lorong hata abril husikela, la hoje de problema botida ba vítima sira no nação, mas behalo Timor-Leste tenha luta contra surto Covid-19 moça é difícil lutar. E a tempo nebe número caso positivo sira aumenta para lutar, desastre ida ne, halo esforço prevenção para propagação vírus corona sai missão ida impossível. Mas que não é, tragédia né, repete fila fala história nebe acontece onde a Timor-Leste usi tempo ba tempo. Solidariedade usi parte ueng tanto nacional no internacional, tanto individual no grupo, governo no setor privado. Assistência nebe grupo ueng fornece, mas a forma fundos caosang, nomos matéria hanesang ayhang, roupa, material construção, sasan sira ba necessidade básica no seluktan. E a semana liuba, Parlamento Nacional aprova o orçamento retificativo hamutuk tokong atus neng nulo resintolo. Husi fundo ne, tokong atus rua nulo resinghito aloka hode responde ba problema surto Covid-19, tokong atus rua nulo seluk ba fundo infraestrutura hode responde mos ba processo recuperação no tokong ne nulo resinlima seluk ba fundo contingência. Enquanto o governo Timor-Leste tenta a intervenção, o rebelde recupera a calamidade, né? Grupo Siraseluk nebemos ajuda, inclui governo Austrália nos Estados Unidos da América, Igreja Católica, nomos Grupo Religioso Siraseluk, Líder Nacional Sira, Cruz Vermelha Timor-Leste, Comunidade Timor-Wang e Diáspora nessa Inglaterra, Austrália,
Korea do Sul, Banco Sira, no grupo sociedade civil Oingoing, no indivíduo barak nebe tulung vítima Sira tuir Sira nekbet. To em lorong família Rihung 5 atus tolo racing em município dele inclui Marcos Maximo na ajudo. Marcos ni um feto na rua nebe ne consegue salvar, agora ela o madre Sira e seminário Nossa Senhora de Fátima Balidi. Além de assistência e emergência, tulung de seluk nebe governo fornece mak, buka vítima Sira nebe rai hakoi kamota lori durante inundação, liliu na insia nebe lakong no sidau ketan filafali. Marcos honi colega no família Sira kokona buat nebe Sira bela tu buka tuir zeni ising mate, mas que to em lorong sidau ketan buat nebe Sira cara. Ia lorong equipa gemena soru Marcos, ini família balong kokoke Marcos ni uma fating o de buka ising mate, ha foi ngrona informação usilia nain no matandok balong nebe família Sira husu tulung atu buka hela ising mate tuir sernya fé tradicional. Infelizmente, esforço danela retang resultado rumah. Governo Moço oferece assistência onde buka mati sem vítima na insia nebeto agora se dá consegue retan. Aku ke makina kik det, ne pa dudu dasa det pa siapa itu belahai. Tambah fating ni kan laos fating ben laos ne babu asli fating ne maki bot ne mai kan ne kai cukup det. Ne mate to agak buka san secara ketan. Lah ya mai be lorong ida mas mungkin waswalu det kali. Mai lorong ida ne det. Ya kuata. Pokoknya komunidade secara nene hawan sa kum video ho tu siapa mas hansa tristi tuang apa nama hau ni be nene. Entau siapa mas ajuda hau. Ajuda buka. Marcos Fierna Fatingkatak, governo sebele halo buat rumah o di bele tulung vítima Sira hanesangnia. Marcos é tempo confusão no tristeza, Fierna Fatingkatak, mas que ni kabeng Maria laian ye soring hamutukonia, mas bem ye seitau matang no harena fating ni ho Sira ni oam feto na rua usilalehan. Dalla rumah, Marcos visita Maria Nerate e cemitério Tetere dele, hatoni oração no husu nia kaben tulung nia, durante nia buka Sira ni wang mane mesak ni ising mate. Ti Marcos, karik ia buat rumah nebe mak ti Marcos sakar atu kuliah, saina maka ti Marcos sakar katu kuliah ba tia mati biang, liliu ba alik nebe maka lakong. Ia tempo dene ba laos tiang katak hawasik makat hunya to huna kaben, mos ba huna wang muslai. Ia tempo nebane hasa fating nebe mak desastre. Nebe husumos ba itabot Sira. Kawak dese tebes ba hindolong itabot Sira katan no bisikan mai udah malu no kumpanya hau. Magofia meeting katak maksi ni bel fila ona bahamu tu kaman mama makuna sandu mai be al fia katak ni klama sila hustikau. Sempre ni sa kumpanya fating hau. Nomos ba no na duan be si iha. Nunemos husumos ba nayunun Sira nebe mak agora dau kawalerik notanis tanis tandet hanuan mana wana be makate to agora sedok petan ne maka tristi laten los katak ya tempi dene bane anso ni honi inan ko laten katak ni inan ne at laten susi klos ni amna non mana wana yelos nebe husu mos ba man malamak mos kumpai na fating batirap na be magduranti hau asol may be dejang na malamak maka determina fo no kakalkoy at sim may firmete kata kano kaben bel filaon may be ni espiritu sempre siya kumpai na fating hau kono bam na doming na be makamna kuda yung makumate, may bedomin sila mate. Tandid, sitwasang makahafahe. Neduni husumos ba, ang nakaweng, maksakarig niya filaw na ba, niya mos bel fotulun may falipahaw, para hong sabal fahanoin, para hong bel bukadun, itanano ang nabe makawasa doketang, para hong bel inform ba ba, governo Sira sakarig, hanoin netik,
atau orang lebih makalirik turanti sumana tulu ona mais lahaten resultat ne viver nune kalaten kal takadun matan mai ona batang wa. Memori na kuku inundação lorong hatu fulang Gabriel, sehela na fatem e Timor-Wan sirene Hanoi, liliu sirene be saiwana Fátima. Timor-Leste nya luta agora mak, atu recupera husi consequência calamidade idane. Serviço toda ngira makoinsa atu tolong vítima sira, hodi bele fila, basira, nya vida normal. Marcos, hane samos vítima serseluk simona suporta balo. Mai be, se bot importante ida mak, Marcos sidak hetan, Marcos dos Santos asani ising mate. Ia rata idane, Marcos tahu esperança katak, nia kabeng mati bian sei tulung, atu lorong ida, ni bele hetan sirene uang mani ikung, ni benie sei buka holaran triste. Vanessa Cunha Alves, o equipa cobertura GMN.